Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tumben sih kagak bawa motor. Iya, aneh males sama kang parkir ke ente. Lah, emang kenapa bang? 2.000 mulu. Bang, ya ente tampang doang bagus. 2.000 dia bermasalahin. Bang, 2.000 itu nggak bikin ente miskin. Karcis kering, bukan masalah 2.000-nya. Tadi 2.000 dulu, sekarang ngomong kagak. Masalahnya, setiap aneh datang ente kagak ada. Giliran aneh pengen balik, ente muncul. Makanya dia aneh salah. Ya ente harus standby dong. Ada kendaraan nih, ente parkirin. Jangankan 2.000, goceng juga aneh keluarin. Ya salah sendiri lah. Lah, kok jadi salah aneh? Harusnya sebelum ente kesini, ente WA-an dulu. Kagak kurang kerjaan aja nih nge-save nomor ente. Ente kalau mau berantem jangan pada di sini dah. Tadi katanya warung ente mau rame bang. Ane udah ramein, ente suruh ane diem. Rame banyak yang beli, bukan rame karena berantem. Nih bang, ane mau kasih pertanyaan, tapi ente jawabnya kudu cepet deh. Nah ini nih kan anda jadi adem. Ayo, siapa aku? Tak.